Liyayikhetha igumgedlela inkosi enkulu uBombela Sidima Samampondo, baba mkhulu phakade ami. Yebo, uShembe wayebakhipha inkani kanjalo abantu basezimishini ngokufunda amavesi eBhayibhelini bese benzela futhi izimangaliso efakaza kona ukuthi usuka ezulwini. Kodwa ngenxa yenkani ababenayo ababeyifakwe yibo abelungu, babephika bethi isalamusi, umhungulu, ubuthakathi, bese babuza ukuthi lokhu akwenzayo kuhluke kuphi nokwakwenziwa yiyo inkosi uJesu. Yilapho babengabi nayo khona impendulo ngoba babese bebona kahle ukuthi uchaza ukuthi naye uJesu lona umthakathi. Kodwa uma ufunda iBhayibheli ubeka uShembe ngaphandle, usuke usufunda nje inganekwane yakho enganabo ubufakazi, njengoba naye uShembe wafakaza ukuthi lokho kubhalwe khona eBhayibhelini kulo iTestamente elidala obabamkhulu bethu laba. Wayefakaza khona phela ukuthi amaZulu lawa iwona amaJuda. Okunye okuyisimanga okwakwenziwa uye uShembe wayengakwenzi yena ngezandla zakhe, wayeketshele bona lamaJuda lawa ukuthi senakhohlwa ukuthi kwakwenziwa njani obabamkhulu benu abantshelanga yini ukuthi ukwazi ngisho ukuqukula into ungayithintanga ngezandla zakho ngezwi nje kuphela. Bamangala bonke ababekhona lapho endaweni yakhona eMzingazi. Ngalesi sikhathi phela behamba bebheke komunye umuzi wakhe uShembe okuthiwa kuseMkhayidini. Yilapho uShembe amangala khona endleleni ebona isihlahla esikhulu somduni esasipheshulwe ngumoya sawela endleleni, lapho esasiphazamisa khona abantu ababehamba endleleni. Iy'nsizwa zakwaZulu zase zisigagamela lesi sihlahla zifuna phela ukusiqukula, kodwa uShembe wayesebonile ukuthi ngeke beze belunge ukusibamba ngezandla lesi sihlahla ngoba phela babebancane. Isihlahla sasisikhulu kakhulu singadinga abantu abaningi kakhulu. Zathi iy'nsizwa zakwaZulu zisashaya isiqubulo sawo zokuthi iqubula zasha. Iy'qubulo zabo iy'qubulo zakwaZulu zasempini. Yilapho uShembe abenzela khona umlingo abangakaze bawubona owabashiya benkemile. Wabamisa uShembe wathi abaqhele eduze kwesihlahla. Wasebatshela ukuthi lezi iqubulo enizishoyo iqubulo zalapha emhlabeni, zikhona iqubulo enanifundiswe uNkulunkulu ngekhathi zasemandulo obabamkhulu benu abantshelanga zona. Phela uNkulunkulu lona esikhathini sasendulo lesizwe samaNguni wayesifundise izinto eziningi kanye nayo imithetho yokuphila. Waphinde wabaxwayisa nangazo izitha okuhamba kuhambe zifike zibahlasele ukuthi bayozinqoba kanjani. Wabatshela nangokuthi uma beqala bona lokho kuyobabeka emathubeni ukuthi lezi zizwe ezimhlophe eziyizitha zabo zisondele kubo, njengoba phela okuningi nje kwakade kubhalwe kuzo izincwadi khona lena e-Egypt lezi ezagcina sezishisiwe uye uConstantine. Okuningi babe sebegcina ngokusungula zona izinganekwane, abalingiswa bakhona kube izilwane. Benzela khona phela ukufihla ulwazi, njengayo inganekwane kaBagabangaye, iwundlu lebhubesi. Unina waleli bhubesi wayakhe ngaphesheya komfula enzela ukuphepha kuzo izilwane ezaziyingozi ezazingaphazamisa iwundlu lakhe elinguBagabangaye. Unina kaBagabangaye ibhubesi wayehamba njalo eyofuna ukudla, ewele ngentambo uma esesuka kulomuzi ababewakhe ngaphesheya komfula esiqhingini. Kodwa uma esebuya nokudla kwakuphoqa ukuthi amembeze uBagabangaye aphose intambo ukuze akwazi ukubambelela kule ntambo ayongena kulomuzi owabewakhe esiqhingini. Langalimbe kanti sikhona isitha siyayibuka yonke lento eyayenziwa yileli bhubesi elingunina kaBagabangaye. Sibuka phela imfihlo yaleli bhubesi ukuthi lingena kanjani kulomuzi walo osesiqhingini phesheya komfula. Leso sitha kwakuyiyo impisi eyalalela onke ama-pin code
alo leli bhubesi okungena emzini wabo. Inhloso enkulu yale mpisi kwakuyiko ukuthi lifuna ukuxhobozela ingane yaleli bhubesi okungubagabangane. Leyo nhloso yempisi kwakungayikhona ukuthi ngoba yayilambile, kodwa inhloso kwakuqeda ngalo ulibofuzo lawo amabhubesi. Iwundlu lebhubesi elingubagabangayo unina wayelifundisile kakhulu ngoba phela lalazi nephimbo lakhe unina ngaphambi kokuba liphose intambo lalalelisisa kahle. Ngalo iqhinga nayo impisi yagcina iphumelele ukuthi izomemeza lapha, imemeza i-password yokungena ekhaya labagabangayo. Kodwa ubagabangaye walizwa iphimbo elihoshozelayo lempisi ukuthi akulena unina lona. Wabe seyayichitha kanjalo impisi yahamba idumele. Kodwa impisi kayiphelanga amandla, yabuye yalalelisisa kahle ukuthi yini lento engayisho kahle uma kufanele kuphoswe le ntambo. Ekugcineni yathola impisi ukuthi iphimbo layo liyahoshozela kanti elebhubesi likhuluma kamnandi. Yilapho impisi eyahamba khona yayozelapha enyangeni yayo ngalo usungulu abalifaka emlonyeni wayo impisi olwaluvutha luphuma emlilweni ukuze iphimbo lempisi liphele lokuhoshozela. Nangempela yayiphumelela impisi ngoba yathi mayisifika isizomemeza lapha, ubagabangaye wakholwa ukuthi impela unina lo omemezayo. Wabe eseyayiphosa intambo, kodwa wathi ephaphama esebona ukuthi hawu impisi, kwaba izinto sezimbhedele, yamshwabadela impisi. Kwakuyilona iBhayibheli labantu abamnyama elabelishiwe nguNkulunkulu umvelinqangi wabo, nazo zonke izinganekwane ezazifaka amazimzimu phakathi. Kwaqukethwe zona phela izimfihlo lapha ezazifihlwe kuzo lezi zinganekwane, okwachazwa ngaso isitha ukuthi akumele size sithole izimfihlo namagugu esizwe sakini ngoba siyokunqoba ngawo bese siyakushwabadela. Futhi isitha lesi kasipheli amandla, siyazama okokuqala sehluleke, sikulinde ngalesi sikhathi usuphinde wabanjwa ubuthongo bese siyabuya sesizogadla okwesibili. Yilapho siyofike sikunqobe khona noma okwesithathu, siyakunqoba kanjalo. Njengaba abelungu ngesikhathi befika nayo lenkolo yabo, okokuqala behluleka, babuye bahamba kabusha sebeyolikhanda kabusha leli cebo labo ukuthi kungani lesi sizwe sabantu abamnyama sibe nenkani kangaka. Silokhu sime ngento eyodwa ngalo nkulunkulu wabo ongumvelinqangi esifuna ukubasusa kuye ngoba ebenza ukuthi bephumelele. Nale mithetho yabo abafuni ukusuka kuyo, bathi imithetho kaNkulunkulu wabo imithetho kamvelinqangi. Ilapho abelungu abaqala kabusha bakhanda icebo elisha lokuthi yalithole abantu abafundile kakhulu abangothisha abazophuma besabalale kulo lonke izwe bezoshumayeza abantu. Kodwa lokho kwaqale ngako ukuthi babehlukene phakathi abelungu. Kukhona ababebhilite kakhulu ngesibhaxi, ngalesi sikhathi usadidekile yiso isibhaxi. Bese kuqhamuka omunye umlungu onomoya ophansi ozothi kuwena igama lenkosi malibonke, yamukela inkosi uJesu njengomsindisi wakho. Bese uthamba ngenxa yokwesaba ukuthi izozubuyele kuloya mlungu obhilitile ngesibhaxi. Bese ugcina usuyikhetha inkosi phezu kwazo zonke izono ezazenziwe yibo abenguni beze bethole lesi sijeziso sokuthi kuze kuzofika abelungu. Kodwa isono esikhulu esacasula kakhulu uNkulunkulu ezezofika kuleli zwe kwakuyiko ukuthi sithathe inkolo yazo lezi zizwe. Ingakho wathi mayifika uShembe wafike wakha umuzi wakhe khona endaweni yaseNatali eThekwini. Lapho kwase kuyisizinda esikhulu sazo izimishini. Endaweni yakwaZulu yayingenkulu kakhulu inkinga ngoba amanye amasiko ababewanikezwe uNkulunkulu ayisasele, kodwa babone ngako ukuchitha kakhulu igazi.
kanye nako ukuthi emasikweni ababawanika uNkulunkulu base befake nabo ubuthakathi sebungene ngaphansi kwamasiko ababawanika uNkulunkulu. Kodwa umsebenzi kaShembe wawulula kakhulu khona endaweni yakwaZulu, njengoba wathi uma esezitshela lezi nsizwa khona endaweni yaseMzingazi eRichards Bay ukuthi kumele zenze njani ukuze ziqukule lesi sihlahla, wabe sebafundisa isiqubulo esithi yize umoya uJehova uNkulunkulu usinqobele izitha zethu waziqeda nya. Wathi abasho bonke kanye kanye, bathi bangasho sasuka isihlahla sayothi khahla lapha yakude bengasithintanga ngezandla. Bamangala bonke uma lento seyenziwa ibona uqobo lwabo. Wazithulela uShembe wabashiya beqinile kanjalo. Ilapho abakholwa khona ukuthi ubeqinisile uma ethi yithi labo okubhalwe ngabo eBhayibhelini eTestamenteni elidala. Liyaguqa lapha ekumkhetha Mzulu amafutha omkhovu 20 minutes waphakathi.